Greenlandip timmisartua pingaarneq norsartaarserneqartussangorpoq. Norsap motori timmisartumi akisunerpaasut piffissaq ingerlaffissartik naangailerpaat. Norsarpillugu oqallinneq 2019 аллартиннерани ааллартиппоq. Тассанилуписортут мисиссуэққиссаарнерми сулиамик аннертуумик ааллартитсиппут. Allerførst så handler det om, at vi har et fly, som er ved at nå en alder, hvor vi ved, at det skal udskiftes. Og så kommer det spændende jo, når man skal ud og kigge i katalogerne og sige, hvad er det så, vi skal erstatte Norsaq med. Og det skal være et fly, der både appellerer til kunderne, det skal være et fly, som er effektivt, så vi også kan tjene nogle penge på at flyve i det. Det skal også være et fly, som lever op til moderne sikkerhedsstandarder, og det skal være et fly, som lever op til de klimamæssige krav og forventninger, som der er. Das siulersuisuni suliassarivarput er Greenlandi ungasissuisigaluup teriusissiasunna nalequnnerpaayusu taassungulautatilluu aqutsisut pisortat suleqatigaluit pilersaarusiornissarpa akiussaafiarput. Greenlandip siulersuisui pisortaniit inassutеqaatinik paasissutissanik tungavilinnik arlalinnik pissarsipput. 2019 decemberimi Greenlandip siulersuusiusa Airbus 330 ortoonneruniumik nutaarluinnarmik pisinissarpillugu siunnerfernermut nalunaarut atsiorpaat. Aningaasaliissutit Greenlandip takornariaqarnermi sulifeqarfinnullu ineriaqtortittinissamut unammullerluarsinnaajuarnissaanut qulakkadiaqataanissamut iluaqutigineqartussaaput. Greenland iluan ileqqorivarpuukiorpassuuti timmisartuutigu pigisarlutigit. Kisiattimmisartuussinero iluani ineriartorni sukkasoruussuarmi ingerlasarami. Taamaammat teknologiinu taanerpaaq minguitsitsinginnerpaarlu timmisartoq pigilissagutigu pingaartissimavarput fabrikkimingaanit nutaamat pisissalluta. Aammalu taassumasaniatigut ilimagilluinnarparput siunissami nunatinnaaqavissut aammalu takornerissat avataanitigaartussat piuartitseneq aalлaavigalugu timmisartuutileratiiffinni toqqaasarumaartu. Greenlandunarsuarmi timmisartuutiteqatingiiffinnut allanut naleqqiulluni mikisunguuvoq. Taamaakkaluartorli timmisartumik tuukkatut angitigisumik atortulersuinermi suliassamut annilaanganer tamanna peqqutingalugu minneruingilaq. Nunarsuarmi timmisartuutiteqatigiiffiit suliassamut taamaattumut ilivitsunik immikkoortortaqarfeqartarput. Kisiannili Greenland timmisartup pingaarnerup nutaap pilersinnissaanut sulifeqarfiup iluani immikkoortortaqarfinnit tamanit inunnik kitersuisariaqarsimavoq. Det er så i december 19 godkendt af bestyrelsen køb af et nyt fly. Og så startede det rigtige arbejde faktisk. Og vi startede sådan set med at etablere en projektorganisation her i Greenland, og kunne godt se, at det her projekt faktisk nok var større, end vi regnede med. Det er faktisk sværere at købe et nyt fly end et gammelt fly, for hver eneste del det skal defineres, og hver eneste del du køber på et nyt fly, der skal du ud og lave en kontrakt med en vendor. En ting er jo, at man køber et rør, så at sige, en flyver, og så skal der puttes en masse ting indeni. Og når de her ting skal puttes indeni, så starter vores arbejde i kabinen sådan set. Der skal vælges, hvilket galley det skal være, der skal vælges stole, hvilken type stole, skal det være forskellige klasser, der skal vælges, skal der være et underholdningssystem i sæderne, eller skal det være et underholdningssystem, som man kan få ned på sit eget device. Der er rigtig, rigtig mange valg i den der indledende fase. Vi har ligesom sagt, at det her det skal passe til det behov, vi har. Vi er, synes jeg, et specielt selskab med en speciel kultur og et specielt behov også faktisk. Og derfor har vi valgt at ikke bare tage standardfly. Vi har valgt ud fra det, vi mener kundens behov er, og egentlig også ud fra det, der er altså bæredygtigheden har været i højsædet. Lige meget hvad vi har valgt af ting ind til flyet, komponenter, ja, alt hvad der sidder inde i flyet har der været tanke på bæredygtighed også, og et grønlandsk islet. Og når du kommer ind i flyet, så vil du føle, at
at du er på vej hjem, hvis du kommer fra København, eller i hvert fald, at du er i et grønlandsk fly. Suriap ingerlanera pitsaanерпаассаппат ниоқутиссарпассуит пилерсуисунит қилингассатут неқерорутигинеқартут мисиссорнissaat pitsaanерпаасуссаавоқ таамани ангаланермик киллилерсуинерит пеққутааллутик таамалиорсиннаасимангилагут аққиниарнитсинни Arrow Solutions франскит сулиффеқарфиутаат тиммисартуник атуилерниарнерми икиуттартоқ аама атортуник пилерсуисуниллу тоққаасарнерми икиуттартоқ сулеқатингаарпут Airbus пилерсуисуллу аллат сулеқатигинеқарнерини таанна таперсерсортингалугу аалиингассат писариақартут аалиингертарпагут The Airbus 330 ортууннеруиниуп катисернеқарнерани сулиассат тулуусими ингерланнеқарпут кисалу тунисассиорфиит тиммисартуп атортуссааник ассигиитсуник сулиақартут Европа тамаккерлугу сиаммарсимаппут тиммисартуп A330 ақуани атортуссат трykskålerит клапарит аама спойлерит Тysklannими санааюппут иккуссорнеқарлутиллу Hamburgimi тунисассиорфик аттавеқаратингииннэрмут атортунут электрониск киусунут аама тиммисартуп игаффиани сулиассанут атортунут акисуссаасуувоқ Motorit Rolls-Royce имерсут тулуит нунааннерсууппут аама сулуусат миннэрмут ассакаасут икумматиссамуллу атортут тулуит нунаанни санааюппут мисилаарнеқарсималлутиллу Airbus Spaniami иммиккоортортақарфиа пуаториаалими иппоқ тассинилут симмисартуп qaavata аторtuи ааласиннаасут соорлу aquutit катерсорнissaat акисуссааффигинеқарпут тууккап игаффи свайсими санааюппут тиммисартуутилеқатигииффиит ниуернэрмик тунгавеқартут игаффи налингиннаасумик нерисассаник имероворсаатиниллу сассааллерниссамут аама унингатитсиниссамут атортулерсугаасарпут ааммалу аюнаалернэрмут атортунут аллануллу сақисут тиммисартууссинерми аторсиннаасааннут илисивеқартарлутик таамааккалуартор Франкригип Airbus qullerseqarfiguartussaavaa teknikkimut ilusilерсуинермут мисилераанермуллу ассигиитсунут тааккунунгалут тимминиссамут мисилерааnerит илангуллугу тунгассутиллит тулуусами сулиаринеқартарпут Airbus ingeniøri ilusilерсуисартуилу тулуусами qullerseqarfimmi мисилераасарпут тиммисарторнэрмуллу мисилераасарлутик туукками акисунерми иссиави тексассами санааюппут аамалу тиммисартууссинерми аликкутассат Калифорниами инериартортитааппут илусилерсугааллутиллу A330 Airbus тиммисартулиаса силиттуник тимиталлит аторториссаарнерсарисаат технологиит нутаат Airbus A350-сими аторнеқалерсимасут илуақутингалуит инериартортитаавоқ кисианнилиуна норсап аама тууккап суут ассигингиссутигаат A330 тиммисартут сулуусаллит нутаалиаанерсараат питсаанерсаралугулу сулуусааса исуанут исоартуссусаат тиммисартут силиттуник тимиталлит тамармик исиккуминарнерсараат A330 сулуусай тимитаата такиссусианут налеқиуллутик силиннеруппут 64 метрит миссаанниллутик тунгавиусумик сулуусааса исуанут исоқартуаллаарнерат пеққутааллуни миттарфинни унингасарфинни тиммисартут аллат санианииттуссаатиллутик киллиссарититаасут тикиннеқартарпут En Airbus 330-200 og en Airbus 330-800 har samme typecertificering. Så i store dele er det et identisk fly. Kroppen er ikke anderledes i størrelse. Den er dog blevet noget lettere ved, at man har brugt lettere materialer. Og specielt motorerne er den store forskel. Motorerne i dag til 330 Neo-flåden hedder Rolls-Royce Trent 7000. Og er med ny teknologi, således at de er mere brændstoføkonomiske. Motorit Rolls-Royce Trentit pitsangorsakkat pitsaanarupput ikummatissamillu atuinerfarm 15% tinik annikinnerummat avatangiisinut mingutsitsinginnerullutik nipikinnerullutillu. Motorit ikummatissamik annikinnerusumik atuisuugamik CO2 aniatinneqartor annikinneruvoq.
kisiannali timmisartup avatangiisunut sunniisinnaanera annikillisinniarlugu timmisartumut ikummatissaq piuartitsiffiunerusoq SAF atorneqarmat motori pitsaalluinnartuuvoq tuukkap piuartitsiffiunerusumik ingerlanneqarnissaa pingaartinneqarmat tamanna nulersuatsinnut pitsaasuusussaavoq aammalukkalaallit nunaata orningassatut piuartitsiffiunerusutut inissinnissaanut pingaaruteqarluni Airbus tiivat sinnerlumit tunisassiorfeqarpoq taakkulu tamarmik immikkut timmisartut atortuinik assingiingitsunik katersuisarfiupput tunisassiorfinnit taakkunanga timmisartut Toulousemi katiterneqanginnerini nunersuatsinni pilersuisut 1000 tillit timmisartut atortuinik 80% missaanittunik tunisassiortuusut atorfissaqartinneqartarput timmisartoq 3,5 millionit missaanittunik atortoqarpoq timmisartumi kikiaat 1,2 millionit missaat atorneqartarput tuukkap sananeqarnerani kaapilit 250 kilometerit missaaniittut ikkussorneqarput timmisartup tunniunneqanginnerani misileraanермут налунаақуттап акуннери 1200-sinnerlugit atorneqartussaapput Når man bygger en Airbus, så bliver sektionerne bygget 7 forskellige steder i Europa. Det skal så samles på Final Assembly Line, hvor det starter på 15. april, og her 2 måneder efter, der står der en færdigsamlet flyvemaskine. Det synes jeg var fantastisk. Som kunde, når man træder ind i DUCAR, vores nye 330 Neo, så kan man forvente en helt moderne kabine, et meget, meget lækkert interiør, en meget støjsvag flyver, et behageligt lydmiljø ombord i flyveren, nogle meget, meget store overhead bins med plads til håndbagage og tax-free og hvad man ellers har med, når man rejser. Og så selvfølgelig en flyver, som bruger væsentligt mindre brændstof og derfor også udleder mindre CO2 end foregående generationer. Og endelig en flyver, som også er fremtidssikret i forhold til de bæredygtige brændstoffer, som er ved at blive udviklet og som vinder indpas. Derudover så kan man også forvente en meget sikker transport. DUCAR er udstyret med det nyeste inden for sikkerhedssystemer og er optimal i forhold til den nye landingsbane, der åbner her i Nuuk og Ilulissat om 2 år. timmisartumut tassunga aningaasiliinermi aakunlaannipkalaallit nunaanni attaveqaatinut nutaanut piaarnissaa qulakkeerneqassaa tamatumalu peqatingisaanik tagorneriaqarnermi inuusutissarsiornermi avamullu tunisaqarnermi periarfissarpassuit ammaanneqassapput CO2 aniatinneqartoq appartussaammat aammalu angalasunut ilorrisimaarneq annertusisussaammat aningaasiliissutit naapertuupput aammalu siunissaq pissanganartoq ornipparput timmisartortaarnissatsinnut nutaamut tuukkamut sikilluaqunissassinut qilanaaqaagut